Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu, tugarutse muri iki gitondo cyo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa karindwi 2026, kuri iki cyumweru tuzanye amakuru akomeye cyane. Mu gihugu cy'u Burundi biravuga ko abari bari gukora imyitozo baturutse mu bice bitandukanye, ngiye kubwira by'umwihariko harimo mu ishyamba rya Kibira, Cibitoki, ca Rugombo. Abangaba bari bafite ngo umugambi n'ubundi wo gutera u Rwanda. Biravugwa ko bamaze gupasinga ariko bakaba berekejwe muri Plaine de Ruzizi. Ni amakuru tugiye kuba twagarukaho muri iki kiganiro. Ndetse kandi hari n'andi makuru avuga ko mu mujyi wa Uvira umunyamurenge w'umusaza yamaze kuba yakicwa. Ese uyu munyamurenge yazize iki? Nabyo turaza kuba twabigarukaho. Andi makuru avuga ko Kongoro yaba yamaze kuba yatoroka. Hari ibimenyetso biri kugaragaza ko yatorotse. Ni mu gihe abona ko abanyamurenge batwirwanaho batamushyigikiye, ndetse kandi nabo mu tugara batari kumwizera, bityo rero yabuze uruhande abogamiraho. Biravuga ko impande zombi zamaze kuba zamubura. Uyu Kongoro benshi baramuzi. Abanyamurenge bose b'abofisiye, Gisegeti yategetse ko baza ku mirongo y'urugamba, bakava muri ofisi zose barimo, ngo nibahura na twirwaneho yo ishobora kuza kubababarira kuko ari bene wabo, hanyuma bo ngo baze kuyirasa. Ni indi strategy Gisegeti azanye. N'andi makuru avuga ko Gisegeti yategetse ko uwitwa General Padri, uyu nawe Gisegeti yategetse ko yafungurwa. Uyu yarafunze we nawe ni umunyamurenge. Gisegeti yategetse ko afungurwa agahita yoherezwa muri territoire ya Fizi iherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Ese araza kuba yatanga umusaruro? Nibyo tugiye kuba twagarukaho dushingiye ku byo amazemo iminsi. Turaza no kwerekera muri Kivu y'Amajyaruguru muri territoire ya Warikare, tukubwire ko M23 nyuma yo gufata uduce twa Ironga na Kagando, Ironga na Kagando, urugamba rwerekeye umusozi muremure wa Ngonga, ariko ubu tuvugana cyitwa FDLR zashyize urukuta ngo M23 ntabwo ibubashe kurumena. Turaza kuba twarebere hamwe niba itabasha kurumena, kuko si rwo rukomeye kurenza izindi nkuta zose intare zabashije kumena. Muri andi makuru, hari andi makuru avuga ko General Nyembo Abdallah agiye kuryozwa gutakara kw'ibice bitandukanye bya Mkenke, Rugezi, ibice bitandukanye bya Poezero biherereye muri Kivu y'Amajyepfo, ngo kuba byaratakaye. FARDC yose yavuyemo, ingabo z'abarundi zivamo, abacancuro bavamo, FDLR Wazalendo ivamo. Ibi byose byamaze kuba byakegekwa ku mutwe wa General Nyembo Abdallah wari uyoboye operation zo muri Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa FARDC. Ubwo rero agiye kubiryozwa, yamaze kuba yafatwa mu buryo bukomeye cyane kandi ko yatawe no muri yombi. Andi makuru aravuga ko yabaruwa abasirikare ba FARDC banditse, ngira ngo mwayibonye ku munsi w'ejo, hari ku itariki 11. Uyu munsi tugeze 12, ni ku cyumweru. Yabaruwa abasirikare ba FARDC banditse binubira ibintu bitandukanye bitari kubageraho. Amakuru aravuga ko abo ku ruhande rwa Kinshasa barimo umunyamakuru Steve Wemba yamaze kuba yabyegeka ku Rwanda, ngo nirwo rwanditse iyi baruwa. Ndaje tubirebere hamwe turebe niba koko ese u Rwanda narwo rwafashe amashusho agaragaza FARDC ziri kwinuba. Tumaze igihe tutarya, ibikoresho ntibitugeraho, ntabwo twitaweho, bagenzi bacu bapfa ntabwo bashyingurwa mu cyubahiro. Natwe rero ibi turimo turabiretse, dusanze ari ubusazi. Ayo mashusho se nayo twavuga ko ari amakorano? Byose turaza kuba twabirebera hamwe muri iki kiganiro, turebe niba ibyo Steve Wemba ari kuvuga hari aho byaba bihuriye n'ikijya gusa n'ukuri mu buryo bukomeye cyane. Wowe rero buri gato ko twinjira muri izi ngingo zose mu buryo burambuye, nyemerera ukande like, ukore subscribe niba utari warayikoze aho hasi y'ikiganiro, uhita ufungura n'akazogera kugira ngo igihe cyose utazongera kujya ucikwa n'amakuru agezweho mu gitondo. Nge turi kumwe mu kiganiro, nitwa Baraka, unyemerere tubyinjiremo mu buryo burambuye. Reka duhere iki kiganiro ku makuru ari kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi. Rwose tumaze igihe tubabwira imyitozo irimo abavuga Ikinyarwanda, Igiswahili n'Amaringara n'Ikirundi hano mu ishyamba rya Kibira. Nkunda kuvuga ko ishyamba rya Kibira ni ishyamba ubaye uri nko mu kirere ntabwo wabasha kuritandukanya na Nyungwe. Nyungwe yitwa Nyungwe iri ku Rwanda, ariko iyo irenze umupaka gatoya igeze ku Burundi ihita ihinduka Ikibira.
Iri shyamba rero rimaze igihe rivugwamo imyitozo byinshi, narababwiye imyitozo karabutaka imaze igihe iberayo, aho abasirikare abo maze kubabwira bavuga izo ndimi b'abirabura baba bari gutozwa n'abazungu benshi muri bo ngo baturuka mu gihugu cy'Ububiligi. Ubu Urusiya bwo bwamaze no kuba bwashinja Ndayishimiye ko yaba akoresha abacanshuro bafite ubunararibonye ku ntambara ya Ukraine aribo ngo baza gutoza izi ngabo. Ibi ngibi nabyo dushobora kuza kubikomoza mu kiganiro gikurikiyeho, gusa icyo nakubwira cyo hari amakuru avuga ko pass out yamaze kuba bamaze kuba bapasinga, nubwo bitozaga bavuga ko umugambi ngari gutera u Rwanda, ariko bashobora kuba basanze imbibi z'u Rwanda badashobora kuzimeneramo uko biboneye. Ubu tuvugana amakuru y'ingenzi aravuga ko bamaze kuba bakoherezwa muri Plaine de la Ruzizi. Ahangaha rwose bamwe ngo berekeje mu bice bya Kaziba, abandi berekeza za Gatogota n'iyo za Ruvungi. Aho ngaho rwose niho ngo bagiye kubanza kurwanira mbere gato yuko ngo batera u Rwanda nk'uko bamaze igihe babyivugira. Bivuga ko rero aba bavugaga ikinyarwanda bari bari mu myitozo, gusa imyitozo ntirangiye kuko nubwo bamwe bagiye ariko bivuga ko bamaze kwakira n'abandi bashya. Aba bagiye ntabwo tuzi ngo imibare yabo ni iyihe, ariko hari amakuru avuga ko aba bavugaga ikinyarwanda muri iyi myitozo haba harimo aba FDLR baje guhabwa amahugurwa cyangwa se imyitozo y'urugamba, harimo abo mu mutwe wa P5 uyobowe na Kayumba Nyamwasa. Uyu nawe wamaze kuba yaba umugambanyi, niko nabyita, nk'uko bikunda kugaragara cyangwa se kuvugwa, cyangwa se ikigarasha yahemukira, yashaka ko yahungabanya umutekano w'u Rwanda, nk'uko ibimenyetso bikunda kubigaragaza n'amakuru menshi akunda kubigaragaza, kuko yagiye gushinga umutwe ugamije gutera u Rwanda uzwi nka P5. Bivuga ko ari amashami menshi y'abarwanya u Rwanda ageze kuri 5 Kayumba Nyamwasa yahurije hamwe kugira ngo azabashe guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nubwo bazi neza ko batahirika ubutegetsi, ariko basi bifuza no guhungabanya umutekano w'u Rwanda, bakabona abaturage bahunga, ngo nibyo byabashimisha nk'uko bakunda kubyivugira, kandi ngo bemera ko cyangwa se bakunda kwizera ko ngo bazabishobora, nubwo ibi bintu rwose mu mboni zanjye ntashobora kubona ko bizashoboka bitewe n'inzego z'umutekano ukuntu zubatse. Urabona n'abarangije training batyaye bafite amaraso ashyushye bahise berekezwa muri Congo, kuki badahise bazamuka ku mbibe z'u Rwanda? Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko bagize ubwoba, wari kubohereza ari kuba bahuye mu by'ukuri, kubera ko drone ziri ku mbibe z'u Rwanda. Ubwirinzi bwose buhari ntaho bari kubunyura, ahubwo bari guhita bashira batababyaje umusaruro mu mafaranga bamaze igihe babatangaho babishyura abacanshuro bo kubatoza ibya gisirikare, abandi ari ukubahugura, ubundi basanzwe ari abasirikare. Ubwo rero aho berekeje muri ibi byerekezo, amakuru agaragaza ko bataratangira kurasa, ariko nubwo berekejeyo birashoboka ko bashobora gushotora intare za Sarambwe zari zafungiye za Ruvungi, ibice nyine ibice bari berekejemo bya Kaziba, Gatogota. Ahangaha ni intare za Sarambwe zari zafungiye mu cyerekezo cyo kwerekera Uvira, nyuma ko zari zafashe Uvira zikavamo zigasubira inyuma, zari zafungiye ahangaha za Ruvungi. Ariko nubwo berekejeyo, amakuru ubu akaba agaragaza ko bataratangira cyangwa se bataramara kurasa. Ubundi mu kiganiro ni mu gitondo cyo ku cyumweru tariki 12. Birashoboka ko umunsi bazarasa intare za Sarambwe zizabasubirana inyuma zikabirukankana, nubwo bavuga ngo bavuye mu myitozo, zikaba zanabafatana umujyi wa Uvira, bigashyira mu byago umujyi wa Bujumbura uherereye mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero ni amakuru tuza gukomeza gukurikira. Uyu munsi ni ku cyumweru, buri ngingo yose isohoka ndaza kuba nayibagezaho. Andi makuru ari kuvuga mu mujyi wa Uvira, biravuga ko umunyamurenge w'umusaza, uyu nguyu rwose yamaze kuba yapfa azira inkoni. Ese arazira inkoni yakosheje iki? Ni cye cyaha yakoze? Amakuru aturuka mu bamwegereye uyu munyamurenge avuga ko yarasanzwe yariyeguriye ibijyanye n'iyobokamana, akunda kubwiriza iby'ubutumwa, ibintu nk'ibyo ngibyo, cyo kintu yarasanzwe akora. Gusa ubwo ubushize yakubitwaga na za Wazalendo, uyu munyamurenge agiye kuvurirwa mu Bujumbura ajyanywe n'umuryango we, gusa amaze koroherwa atabwira umuryango we ni mugume Bujumbura, hanyuma ngiye nsubire mu kazi muri Uvira. Ubwo yagarukaga rero ngo yongeye arakubitwa kugeza apfuye. Kandi abaturage bamwegereye bavuga ko nta kindi cyaha yaba yazize uretse kuba ari umunyamurenge mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubwo rero urwo ni urugomo rukomeje kubera mu mujyi wa Uvira, rukorwa n'Abazalendo, ingabo z'u Burundi za leta y'u Burundi zirebera
na FRDC, rimwe na rimwe FRDC igiye inabafasha. Muri Uvira havugwamo za FDLR. Ubwo rero ni urugomo rukomeje, gusa abanyamurenge bariyo baguma bagaragaza impungenge zabo, basaba ko amahanga yagira uruhare mu kugira ngo nabo babone uburenganzira bwabo bwo kubaho, kandi bakanasaba twirwanaho na M23 kuba yafata umujyi wa Uvira. Gusa Amerika yo yabaye ibujije M23 na twirwaneho muri cya gitutu nyine cyo kubabuza gufata umujyi wa Uvira, kubera ko Uburundi bwahoraga burira bubabwira ngo aba bantu bafashe umujyi wa Uvira uri mu marembo ya Bujumbura rwose baratwugarije. Ni ibibazo bikomeye cyane rwose, birarushaho gukaza intambara irahita iba y'akarere. Amerika rero ibona ko kuba intambara yabo y'akarere byagora inzira zayo z'ubwikorezi bw'amabuye y'agaciro n'indi mitungo kamere. Iravuga ngo intambara nireke kuba y'akarere, ahubwo zino nyeshyamba nizive mu mujyi wa Uvira. Nuko intare za Sarambwe zavuye mu mujyi wa Uvira, gusa bisiga mu byago abaturage bamwe batazikurikiye n'ababuze inzira. Ubu tuvugana akaba barabuze nuko bagera muri eneo za AFC M23. Andi makuru aravuga ko umugabo witwa Kongolo, uyu nguyu rwose yanagaragaye ko afite irangamuntu y'u Rwanda, ndetse kandi ni umujyanama wa Gisegeti. Yagaragaye mu Minembwe, agaragara muri Kivu y'Amajyepfo, ari kubwira abaturage ngo ni mwiyunge kuri leta cyangwa se muzapfe mwese mushire. Uyu mugabo rero amakuru y'ingenzi ari kugaragaza ko yabanje kugirana amakimbirane n'abapasiteri yo mu gihugu cy'u Burundi, uzwi cyane ukunda gusengera Ndayishimiye, bamwita Pasiteri Mbayahaga. Yakunze kuvuga ko uyu muntu ari umugambanyi, ari umunyamurenge, ndetse kandi akamushinja ibyaha byo kuba ise wiwe ngari mu gitifu w'akagari hano ku butaka bw'u Rwanda. Atabana be bose niho bari mu Rwanda, atariko kandi umugore we n'abandi bana nka 2 ngo bari mu gihugu cy'Ubusuwisi. Yarangiza akavuga ngo akaza muri Kongo gukongeza umuriro atari bubashe kuzimya. Ati uyu mugabo mu by'ukuri mushingiye kuri ibyo ngibyo nimurebe neza ko atari umugambanyi. Uyu mugabo rero ayo makimbirane yarabaye, gusa haza no kuza abandi bo muri FARDC bamwe batabyumva kimwe nawe, bamushinja nawe ko ari umunyamurenge, ndetse kandi ngabihishemo atari umuntu wo kwizerwa. Uyu mugabo rero biravuga ko yamaze kuba yatoroka hashingiye ku kuba telefoni ye yamaze kuba yavaho, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo hakunze kuvugwa muri iyi minsi ibintu byo gukuraho internet ikongera ikagaruka, ariko uyu Kongolo we ntiri kugarukaho na gatoya. Birakekwa ko yaba yahunze, niba yagiye mu Rwanda h'imiryango yiri, kandi u Rwanda yakunze kurusebya. Niba yagiye mu Suwisi, niba kiri muri Kongo ariko gakura phone kuri rezo kugira ngo yikureho abayirwa bamuhamagara bamubwira ati wa munyarwanda we wagiye iwanyu mu Rwanda. Sinzi impamvu uyu mugabo yaba yahisemo kwiburisha irengero, kuko bigaragara ko ari ubushake cyangwa se akaba yanashimuswe, nta wamenye, kuko urumva ko abanzi be ni benshi. Yangana na twirwaneho akanangana n'utugara bagenzi be, kuko bose ntago bamwizera, bamubona nk'umuntu ushaka gusenya abanyamurenge uburyo bukomeye cyane. Ubwo rero uyu Kongolo ndavuga ko yamaze kuburirwa irengero. Andi makuru ashobora gusohoka kuri we ushobora kuza kugaruka mu kiganiro nkayabagezaho mukayumva mu buryo burambuye. Yani makuru Gisegeti yategetse ko abanyamurenge bose baba officier ngo bakorera igisirikare mu biro, yategetse ko baza bakoherezwa muri Kivu y'Amajyepfo muri territoire ya Fizi, by'umwihariko mu mujyi wa Baraka. Iki gitekerezo yakigize akigiriwemo inama n'abajyanama be barimo Ndayishimiye, bamubwira bati ohereza abanyamurenge b'abofisiye baze bayobora urugamba, noneho twirwaneho niza kubarasa kubera ko ari bene wabo bafite amasano ya hafi, bamwe n'abavandimwe. Twirwaneho ize kugira impuhwe, noneho bo kubera ko ari utugara baraza kuyirasa ntamuwe, kandi kuko ari n'abofisiye nabwo baba bari ku mirongo y'imbere cyane, ahubwo barategeka abasirikare bato kurasa izo twirwaneho. Ubwo rero iyi nama Gisegeti yamaze kuba yashyira mu bikorwa, yategetse ko abanyamurenge bose b'abofisiye boherezwa muri Kivu y'Amajyepfo baturutse i Kinshasa, Kisangani, ibice byose bitandukanye bashobora kuba bari kubarizwamo, harimo na za Lubumbashi, ngo bagiye kurizwa indege boherezwe ku mirongo y'urugamba buryo bukomeye cyane. Ubwo rero andi makuru ari kuvuga ko Gisegeti yategetse ko General Padiri afungurwa agahita ajyanwa muri territoire ya Fizi. Uyu mugabo yaramaze igihe yafunzwe muri cya gihe Gisegeti yakekaga ko hari abagiye kumuhirika ku butegetsi, yamufunze kandi anamushinja ko ari umunyamurenge, ayamukekaho nyine ibyo byaha. Biravuga ko rero
yamaze kuba yategeka ko afungurwa akerekera ku mirongo y'urugamba. Mu ntangiriro nakubazaga niba ubona mu mbone zawe ko uyu mugabo ashobora gutanga umusaruro, ariko uyu mugabo biravugwa ko rwose adashobora gutanga umusaruro. Urumva amaze igihe afunzwe, bamufungaga kubera ko bamwanze, none aho bategetse ko afungurirwa bahise bamwohereza ku rugamba. Birashekwa ko ashobora kugerayo agahita yungana twirwanaho avuga ngo bariya n'abanzi maze igihe mbabona, ntabwo nkomeza kubarwanira. Sinzi ikintu bashobora kumuha kugira ngo naza kugera ku rugamba aze kurwanira abo ku ruhande rwa FARDC. Ubwo rero nta makuru dukomeza kuza gukurikira, mu kiganiro gikurikiraho niyagira andi makuru asohoka kuri we ndaza kuba nayababwira. Yitwa General uzwi ku izina rya Padiri, niryo zina ndi kubona intumwa cyangwa se abanditsi b'amakuru bamaze kuba bampa uburyo bukomeye cyane. Yani makuru, hari andi makuru ari kuvuga muri territoire ya Walikale. Biravuga ko nyuma yuko intare za Sarambwe zimaze gufata ibice bya Ironga ndetse na Kagando, anga rwose bayobowe n'uwitwa General Gakufi, Colonel Gakufi, yes, Colonel Gakufi ndetse na General Budwengaruye. Nyuma yuko bafashe ibice bya Ironga ndetse na Kagando, urugamba rwerekeje ku musozi wa Ngonga. Uyu musozi rero ngo ni umusozi uri strategique, by'umwihariko ku bijyanye n'urugamba rushobora kubera Pinga. Uyu musozi ubaye uvuyemo Pinga rwose byaba byoroshye guhita bayinjira abasore b'intare za Sarambwe. Bitse ko uyu Colonel Gakufi we aturuka mu Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse kandi uyu General Budwengaruye we aturuka muri Kivu y'Amajyaruguru. Gusa bafatanyije urugamba rwo kurwanya za FDLR kuko bamaze kwiyunga twirwanaho na M23 wo kurwanya za FDLR ziherereye muri territoire ya Walikale. Ubwo rero uyu musozi niho urugamba rugiye kubera kuri iki cyumweru. Niba haza kuba hagahenge ikiza kuba cyose kivugwayo ndaza kuba nakikubwira mu kiganiro gikurikira. Gusa FDLR ngo yakoze urukuta ku buryo abagabo bataza kubona aho bamenera. Ariko se tukareba ese uru rukuta ruta urw'abarundi bari ingungu rwari rukomeye cyane twirwanaho icyo gihe ritarihuza na M23. M23 yabateye ikoresheje udushoka. Mu gitondo imirambo myinshi itagira ingano yari irunze hasi ku buryo byaje kugera ku mugoroba bagacukura icyobo rusange bakashyinguramo icyitwa abarundi. Uru rukuta rwa FDLR rukomeye kurenza urukuta rw'abarundi. Ni amakuru ukomeza kugenda ukurikira. Gusa icyo uko byagera kose raga rwakomera kurenza urwa leta y'u Burundi. Ariko aba bagabo rwose bayoboye uru rugamba barimo Colonel Gakufi ndetse na General Budwengaruye ni abantu nabo rwose bazwiho kwihambira kandi no gukora ibishoboka byose bakagera ku ntsinzi. Ubwo rero turaza kuba twamenya ikiza gukurikira kuri uru rugamba ruherereye muri territoire ya Walikale. Andi makuru aravuga ko General Nyembo Abdallah, uyu nguyu ni wari usanzwe uyobora operation za FARDC muri Kivu y'Amajyepfo. Biravuga ko yamaze kuba yatabwa muri yombi ashinjwa kuba yaratakaje ibice bitandukanye birimo yari kuba yari yegereye Minembwe centre akayitakaza, agatakaza ibice yari yegereye Ibo Mikenke, Rugezi, ibice bitandukanye bya Irundo, ibice bitandukanye birimo Point Zero. Ibice byose yamaze kuba yatakaza ahitwa kwa Murima. Biravuga ko ibice byose yamaze kuba yatakaza, ingabo ze za FARDC zikavamo zikagenda, ingabo z'abarundi z'abafatanyabikorwa zikagenda, abafatanyije bose ngo kuba baragiye. Ngo ni ubwo bwabwo uyu mugabo baramushinja ko ngo ari ubugambanyi. Barakeka ko yaba hari amafaranga yatwirwanaho na M23 yaba yarariye bakamushyira kuri konti ze ziba ziri mu mahanga. Bityo rero ngo akabemerera kubwira FARDC ngo ni muhunge mugende. Kandi ngo ntabwo ari we wababwiye mu by'ukuri. Amakuru agaragaza ko abasirikare bakizweho ikibatsi cy'umuriro muri rwa rugamba bikaza kurangira bakijijwe n'amaguru bagakinagira bakiruka. Ariko noneho ibyo byaha byose babigeretse kuri General Nyembo Abdallah wari uyoboye uru rugamba. Ubwo rero uyu mugabo ashobora nubwo yatawe muri yombi niba azajyanwa mu butabera, niba bazamwica batamugejeje imbere y'ubutabera, sinzi ukuntu ashobora no kuburana avuga akavuga ati rwose njye ndarengana, nabo nanjye nahunze nk'abandi, ahubwo mwanshinja ko nahunze urugamba, ariko ntabwo mwanshinja ko naba naragambaniye bagenzi banjye katakaza ibice nabigurishije. Ubu mutima ntabwo nari no kugira. Ndizera ko ari uko yenda ashobora kuvuga bamwunganira mu by'amategeko, ndetse kandi ariko nanone bashobora kumwihererana bakamwivugana, ntawamenya
andi makuru ashobora kumuvugaho dushobora kuza kuyababwira mu kindi kiganiro gishobora gukurikira dushobora kubanamo. Abasirikare ba FARDC banditse yabaruwa banditse yinubira ubuzima babayemo ngo bamaze amezi 2 bafite icyitwa inzara, nyine babona uturyo tudahagije rimwe na rimwe bakanaburara kandi ngo bagiye ku rugamba. Bamaze igihe kinini ngo abagore babo bahitamo kujya gusambana kugira ngo babone ibitunga abana babo. Bivuze ko FARDC burya hari ukuntu abagore babo bajya babana mu bigo bya gisirikare, hanyuma iyo bazanye ibiryo babibaha ari bibisi, abagore babo bakabatekera bagasangira n'abana babo. Akenshi niko bigenda guturuka muri Kivu y'Amajyaruguru. Kongo yose nyine FARDC nuko yubatse, niyo mpamvu bikunda kuvuga ko atari igisirikare cy'ikinyamwuga. Noneho bari kwinubira ko abagore babo bahitamo kujya kwicuruza kugira ngo babone igitunga abana babo basirikare. Bati rero igisirikare niba uko bimeze nta kintu kimaze, natwe ntacyo kitumariye, ari ibikoresho by'urugamba ntabwo tubona uburyo buhagije, ndetse kandi ibiribwa byo byamaze kuba byabura. Ati ubu kugira ngo turye ni uko abagore bacu bicuruza. Ati rero igisirikare turakiretse tubonye nta mumaro. Mu magambo menshi y'iringara narayimbonye muri video yashize, gusa ntabwo nababwiye mu kiganiro cyashize, ariko icyo nje kuvuga ni uko abanyamakuru babogamiye ku ruhande rwa leta ya Kinshasa barimo uwitwa Steve Wembe bamaze kuba babyegeka ku Rwanda. Yabaruwa banditse aba FARDC binubira ibi byose bamaze kuba babyegeka ku Rwanda. Baravuga ati u Rwanda nirwo rwanditse iyi baruwa rushaka gutandukanya FARDC na leta, bashaka kwangisha abasirikare ba FARDC leta. Ariko Steve Wembe aragira ati rwose nibage leta irabashyigikiye kandi irabakunda, bamenye ko ibyo ari ibyanditswe n'umwanzi. Iyi ni baruwa yanditswe hari kwinubwa ibintu byinshi. Ariko se reka iby'ibaruwa tubishyire ku ruhande. Iyi baruwa rero yasohokeye mu gihe kimwe na video igaragaza abasirikare bari kwinuba bafata uniform bashyira hasi n'imbunda byose bashyira hasi. No mu minsi yashize hari undi musirikare wabikoze ubwo bigatuma banategeka ko phone bazamburwa, kugira ngo mwarabyumvise. None ubu tuvugana iyi baruwa yasohokeye mu gihe kimwe, abasirikare benshi ubona ko harimo umwe ameze nk'aho ari kubagserera, bose ukabona barabishyigikiye kuko bahuje ikibazo. Ese iyi video nayo yaba ari u Rwanda rwabwiye FARDC ngo nimukuremo uniform, mujugunye hasi murundanye, mufate imbunda murambike hasi, muvuge ngo FARDC leta yacu ntabwo iri kutwitaho? Ese zaba ari ingabo z'u Rwanda? Igisubizo ni oya, kubera ko ingabo z'u Rwanda naho zihurira na FARDC. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko FARDC itari kwitabwaho mu buryo bukwiriye. Abasesenguzi bakavuga ko kuba itari kwitabwaho mu buryo bukwiriye gishobora kugira ingaruka kugira ngo abantu benshi bo muri FARDC bacika intege ku rugamba, ndetse kandi bazi kuba bakwitwa na AFC M23. Umusore wa M23 araza kuza hariya Kawunga yariye umuceri cyangwa se yariye iki, nagera imbere ya FARDC imaze iminsi 3 itarya cyangwa igihe runaka, umugore wayo arimo yishora mu busambanyi kugira ngo iyo FARDC ibone ikibyirya cyangwa se ibone icy'abana barya, biraza gutuma uyu FARDC amanika amaboko yishyikirize M23 na twirwaneho, abwira ati dore igisirikare cyiza, igisirikare cyo kubaka igihugu, mureke igisirikare cy'urugomo cya FARDC. Icyo kintu kiza kuba cyakurikiraho nk'uko ubusesenguzi bubigaragaza. Iyo utitaye ku basirikare bari ku rugamba, nabo urugamba bareka kurwitaho nk'uko bisanzwe bibaho mu ntambara zo hirya no hino ahari hose ku isi. Rero muri iki kiganiro tugarutse mu makuru yo mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa mu kindi kiganiro dushobora kugaruka no mu yandi makuru yo hirya no hino ku isi, muri Aziya, ku mugabane w'Uburayi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mugabane w'Uburayi babwiye iby'inkongi yo muri Espagne, ndetse kandi babwira impanuka y'abakerarugendo b'Abahinde bakora impanuka y'ubwato bwarohamye mu majyepfo ya Vietnam, hafi ya Vietnam nyine mu nyanja. Ibintu byinshi nagiye ngarukaho, mbabwira ko Trump yorohereje abantu bari bagiye ibyangombwa byabo bigiye kurangira, bene wacu bari muri Amerika bagahita bataha, yabongereye igihe cyo kugira ngo bagwe muri Amerika. Ibyo nababwiye mu kiganiro cyabanje. Ubwo rero ayo makuru yandi yo hanze ya Afurika nayo nshobora kuba nayagarukaho mu kiganiro gikurikira. Ubu nge turi kumwe uyu munsi ku cyumweru, tugiye kwirirwa tubana mu biganiro bijyanye n'amakuru agezweho. Nitwa Baraka Nyibira, tuze guhurira mu bindi biganiro, kandi ndakwifuriza kugira amahoro y'Imana. Ujya gusenga ahabwe imigisha, n'utajyayo nawe ibyo ajyamo abigiriremo amahoro n'amahirwe. Nicyo mbifuriza, kandi nshimira byimazeyo abantu bakanda like ku biganiro byacu, nibo badushyigikira, ndetse kandi n'abakora subscribe cyangwa se bamaze kuyikora bagahita bafungura n'akazogera. Ndabashimiye ibitekerezo byanyu, ndaza kuba nabisanga muri comment tubisubize
mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mugire rero amahoro y'Imana.